O nikir thani som pariat ninga ni kan lo thleng tareng mai thu thar lang sar te kan han lor le do na hei tunlai Gulf Bial Buaina kan puang na savio maya World Cup lampo kan la thlur bing hei theilova voin tai lama hian World Cup lam tuna khovel football hinti siak na lian ber World Cup chuan tran mek an in khel meka helaya thil thleng lang sar te mi puing event in khel mual chung chaw ni lewin khel mual pon lam mi puing event chin angte handa chu kan an tum ve don ani o tun tum video a chuanin ni danga kan puan thin tho Gulf Bial Buaina kan han lu chil le lok dona hei naktuk zirtop ni mai hian US Iran chuan Switzerland in remna memorandum of understanding an ziak don ta a hei hianin economy tuna oil gas economy ngong thalo tak anei meka hi ati je om chho turangai an ni ta a thillom om tak ni in alang ani heti lai hian US Iran tena Buaina jingfel tura in remna an Siam nuwa hian khovel puma crude oil man an hiam pha ngal dona hei tuna po tuna pangin crude oil man atlan hiam ngal der maya US dollar somriat pali ayatlomin atlan hiam ta nia soyani a India hian amamo crude oil za asom nga vel zet Asia khotlang lama tang hian ala luta hengani wang hian in remna hian ramchung import bill bungro lak lu sen so atin hiam dona ramchung sumdin munin ma ason pha don bok ani crude oil manatlom hian India ramchung ani tin mamo sang abik takin transportation sen so atin hiam dona hei hian ramchung thilman sang lutuk inflation po atin hiam don economic think tank GTRI tarlan danin hei in remna hian India poisa hlutna ti pung dona ramchung sum don na le mason na konga na sa takin apui don bokani indona awanga khar to tuipui kong poimo Strait of Hormuz chu hon ani le don ta hi hon ani le don ta ka wang hian crude oil le gas LPG le LNG phurlong te tan lo thon om to lovin thamuang takin an kal zung thei to don boka India hian chu achor tangkai viau don India hian LPG mamo za asom sari le LNG za asom kwa zet chu he biala tanga alak lu ani awang hian henge sang te hi Buaina hom lovin tluang takin India ram chunga khallu phurlu ani theidon ta hei wang hian India economy ya thanna lian tak ba ka mi puiten oil man po tlom zokin hiam zokin kan lak thei pha thuai be sei ani boka hen ramna hian Iran chunga India ramina ma alo lak to na Ṭep-Ah port mason na tur kong po ahong thar le dona US remna sangson sang te hlip tura ruwa manna aum ta ka wangin India chuan Ṭep-Ah port hi mangtang kain Central Asia le ram dangte ne na insum don na le inbiak po na sa takin atho thei pha don bokani o hei tunlai khovel social media tel lo chuan kan kho sa thei to lo tlang chu ani ber maya keniang thingtlang kilkhor bera po social media chuanin bu akhwar na sata viau maya atel lovin thingtlang lama po kan kho sa thei to lo chu ani hi hei ramchang ka nga phei chuanin social media te khauzo ka man khapna ankal chhopui tan tameka social media hian a thalo zonga ngong hi anga maya kan hriat vek kha soi zaute chiam po ngai om love hengani wang hianin mang thei chin bituk sarkar hosale ram lian te chuan an siam chhotan mekani no pangtan social media khoya him lo ti hi kan mithiam te le ramchang ka nga chuan hei hian thu pui ber ani chhota meka no pangina social media an lu chil na satlu to ka wangle chumi ina ngong na sa tak anei mekte zir chiang tu tam takan oma chungani wang chuanin no pangtan big restriction kalpui hi tha an titlanga parliament a hian an pass chhota mekani hi hei tun haya po UK lam hian na tak main man ron la a kumsom paruk noilam tan social media man khap turin ruwa man na lian takin an siam ta ani UK lam chuan an Prime Minister Keir Starmer apuan angin na pangkum som paruk noilam tan social media khap ani don thu tunkar bunlam khan lo puang toa Downing Street a press conference anaya UK Prime Minister chuan sarkarin kumsom paruk noilam no pang zong ta na social media man akhap tur thu soin no pangte an online laya an himna le an ril ru hrisel na lam ven himna turin social media kai hroina dan te chu na sa taka siam that antum ni ina soi
ka ngai dana chuan khaplen hi thutluk na dikania thil olsam tak ani don lo ti soin hemi rual hian technology company lian tak tak nor turin sarkar chuan thunei na le theina anei ni ati Britain hi tun hai kum reivak lowa tang khan technology company telaka a khau chho viau maya kumzat fin fiana AC verification mante an algorithm Siam remte no pangten mobile phone a saruak thalak an the darlo na tura malak chung changa company lamte anor na saviau bok ani no pangten online a hun an man rail tuk hian ril rolam risel na ta na hlom thei hlom tak a thlen thei ti hriat chho zel ania hemi nu hian UK Prime Minister chuan na sa zo ka mala turin thutluk na Siam tani he thutluk na a Siam ma hian nu le pa te koma nikum December thla atang Australia in kum som paruk noi lam tan khapna social media man khapna local pui to te pon thlir ani Australia hian nikum December sa Australia hen nikum sang ni somni panga December khan kum som paruk noi lam tan social media platform rang TikTok te YouTube Instagram te Facebook te tutiang huap chuan khapna lo siam to ram engemoza chuan no pangte risel na le himna atana social media khapna le khua khirna siam chungchang hian ngei tu azuya Britain sarkar point khapna siam tum chungchanga nu le pa ba ka zirtir tu le no pangte po akom kol na sa a an mikom zinga za asom ko chuan social media platform man phal sakchin atana kum som paruk chin bithlia chu tha an ti thuan soya nu le pa za sumria chuan social media chuan no pangin an tangkai puina a in antana hlo omna anasa zok ni in an soi ani o heti lai hian US Iran inkara in remna anom chhodon ni an lang chhota a hei thilomom takani heti lai hian US Iran in remna tura thuthlung sain tura engkim pe felani lai hian Israel Hezbollah in kara buaina hian an malak na hi tisukuk vevek theimaya ani khan kan soi to Iran hi dankol o kania nuclear al thuam nei lo turin anti ani berkha amai ro chu Iran malak na hi alian tham viau mai mana tang to in nuclear al thuam nei hen lo tum ursun viau mai kha lo nia a nuclear scientist te po paruk ngot mai Iran hian a chan to ni kha hei tunin dona po an hruai tulok tam tak Iran hian an chan to boka chunga ni wang chuan nuclear al thuam nei hi bansan thei mai hirin ani lo ani chubaka US Israel tang dunina Iran an noirona khan Iran kha atlom mai lova voin thlengina tlom thu hria dalani lova US me upo avo khur mai ani kha nizan lokate Hezbollah le Israel in kara boruak thar an la om chho zel mai chuania hei hi Donald Trump chuanin Israel in sum turina doa Lebanon lampo in sum turina doni achan chu Iran nena in biak na han nei tur le an sign tur hi engkim asukuk vevek thei ani nimin mai thil thlenga chuanin Hezbollah beina Israel ina an torle ta ka wangin Israel lam hian malak na tharan kalpui le fighter jet mangin Lebanon chimlama be pui Israel hina thlak thar le nia soi ani Hezbollah member darkar somli le paret kal ta chungin mi panga borvel zet an thile to nia tarlana ni boka Israel be pui thlak na hi Lebanon chimlam huninga moza ta athleng ni in Lebanon media te chon an tarlang ani Lebanon National News Agency na tarlan danin Israel hian fighter jet magin be pui thlak na hun thuma kalpuya chu Mansori khopuya te tin Azizia huna te liam engamoza tan oma tin chumai ba ka Barasit huna Israel chon be pui thlak na kalpui boka hei hi kafar tepnit mun na betia area chunga ani thu tarlan ani Israel am chuan thu chuan siama an si paite laga be pui thlak na Hezbollah tena kalpui hi chumi changle tur chuan Israel chuan dikna anei ani an mi le sa an mi puite le an si paite veng him turin Israel chuan dikna anei ti chu an thu chuale an dinna ania chu wangin Hezbollah tena an be hi Israel hian chan let zela tum ani anin chanton na alian chho zel ani chuanin US Iran in rem na tur hi asukuk ngei don ni in mitam tak chuan an soi nge Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tunkar bul thotan ni khan press conference anai na khan US le Iran in zirtop nia thuthlung an zia tur puan ani hnuwa khan ania chuta chuan Israel si paite Lebanon chimlama an la om chun zom zel tur thu kha soi ani hei hi Iran lam chuan on chang le tin
Israel sipaite an chuak loimo helai Lebanon chimlama hiana sipaite alada chunzom zelani chuan US le Iran inkara inrem na bo chiat na ani tiin Iran lam hian US an vo khan bokani Israel hian Lebanon chimlama sipaia da chung chu inrem na tluan tingom theidon lova helai rambiala hian indona atop fam kim theidon lovani tiin asoi Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuanin Israel sipaitena Lebanon chimlama hunan khuar chung chuan inrem na tluan tingom theidon loni na soi vebok Iran Top Joint Military Command Khatam al-Anbiya Central Headquarters chuanin thu chua siamin tuna hian US Iran inka hai tumna le Memorandum of Understanding zia an tum hi lo hlo chamta se amo phurtu chu Israel ani don ani tiin Israel chu Lebanon beito lo turin Hezbollah ruai tupa hianati Hezbollah leader Naim Qasem pon thu chua Siam television kaltlangin thuwa soya US le Iran in rem na chu alom pui thuwa soya amairo chu Israel hian in thil atisukuk theini tiin Israel chu chetolo turin Hezbollah leader Naim Qasem po hianati boka hetiang hian an tit na chung hian in Hezbollah hi Israel lambe masatu hindile fotrin nizan masaluka Israel an beina te po kha Israel tan chuan chan let lo chi ni lova chuwangin Israel hian a chang let tar rengani Donald Trump hian thu thara neya hei naktuk mai hianin Switzerland a deal an nei to dona MOU an sign to dona nia ama ero chuni jena kan soita kan khan engkim hi la sukuk vek thayani chuwangin Trump hian Iran avau khan lok ni te ponan langa Iran hian MOU a sign du levemo ngola chua in rem man tum na hi asukuk ani chuan amo phurna ni dona amana te langai dona ni ti in Trump chuan a soi Donald Trump chuan tuna hian deal hi kan la final lavani ti in not final ti na soya chumi kan sign ma a thil sukuk thayani wangin chumi asukuk ani chuan Iran mo phurna ni don ti in Trump chuan soin chuwangin Iran hian ngolan chho turani lo nungchang moi lo an lan tir turani lovani Hormuz Strait an honangai chu dila point ziak vekani tin Trump chuan a soi chun zoma preliminary agreement a chuan naktuk mai hianin sign to turani kha chu sign theilova Iran hian thil atisuku kani chuanin bom chaktak mangin Iran chu kan lu chua le donani nun phung thalo alan tir to a nungchang moi lo alan tir to ni chuwangin naktuk hian chu aban sanangai dona naktuk hian helai buaina Middle East le Gulf ram buaina zong ti top turin MOU kan sign don ti in Trump chuan G7 meeting a soi Donald Trump chuan tuna an deal tur hi deal thatak ani thule deal chaktak ani tina soya tu main hetiang hian lamhungai lowani tina soibok mi zong chuan hlima an loma hetiang thil hi athlen an ringai lowani ti in Trump chuan a malak na afak viau bok tuna pangin deal an nei don ta ka wangin oil man te pon tlan yam sawatin Iran port US Navy tena an dan cha a po long tren khatan kaltlang to boka Iran tanker pathum lai mai helai US blockade a hian an kaltlang to nia soi ani October ni sari sang ni somni pathuma Israel thil thleng kha kan la hrevek ome Gaza Hamas le Hezbollah lam kha Gaza Hamas le Islamic Jihad khan Israel an lu chila turok le khomwala an lu ta an mu kha an thate moti mai turin rova takin an cheya khatiang ang suat Israel mi te suat na ang kha Israel hian angai thu tak viau maya ngai thiam lo tak zetani tun ma in Israel fate sarkar mun sang khovel mun sang an tria vaya an ram chak zok te ngai sakna tuarin chu pathian shremna poni ma na an vak vaya an tria vaya Babylon salaten tanga chu tiang chuanin Israel chu chut chiat vek ani kha maro chu pathian hun tiam aron thlenga sanga zuga somli pariata independence an mule a khatiang thil thleng kha chu kan hriat vek kha sanga somli pariata independence an mu khan in dona in bulan tan ngalani kha tidu dale nexora Israel chuan ram an nei veta a chuwangin tuna chuan Israel chuan ram ma nei ta mi puya nei ni ral thuama na ya economy na ya tuna chuanin Israel nuai chimi tum tu te tan hun Israel nuai chimi tum te tan mun om to lo ti chu Israel sarkar ho tu te ngai dan hi ania chuwangin October ni sari san hele somni pathuma Israel suat tumna Hamas le
Islamic Jihad in an kalpuya kha Israel lam hian an hrathiam lo viau ania an hruai tulok zong hi da that vek an tumani Hamas ho tulok zong deuh tho hi Israel hian aphil fai deuh vek towa voin ni thlengin an la sui ngat mai ani hi hei tuna po October ni sari sang ni somni pathuma Israel apoi khoina lian tham tak thlenga mo phurtu zinga mi Hamas mi le sa panni chu Gaza be pui thlak na kalpui ni Israel chuan an da thale ta ni Hamas mi le sa panni hi October ni sari a Israel be na mo phurtu te zinga mi an ni tin Israel lam chuan thu chuan Siam akha tokin Hamas Gaza laka hian Israel hian fighter aircraft mangin be pui thlanan kalpui le phut thina kan hria tangin Gaza hian Israel sipai sing tel an lo me kania daidan na Siamin Gaza Hamas te le mi puite nen Israel chuan in daidan na yellow line an Siama ta chuan Israel hian opchin ram Gaza hian an nei tuna hian an lo me kania US ruah manai nin ka hai mangin anin dona hi ti to play lok ri ania amai ro chu boruak aso sang thei viau mai akha to khian Israel hian Hamas hruai tu te hala zui reng ani thlama zalok po khan an hruai tu lok pakha chu Israel khana da thato boka tuna Israel ina fighter jet manga be pui thlak na a Hamas member thi hi Mohammed al-Namroti ania Hamas platoon commander ani tin Central Gaza Israel chun be pui thlana dang kalpui le bokin heta hian Muaya al-Aidi an ti chu ani hi chu Palestinian Islamic Jihad platoon commander ani thunga October ni sari sanile somni pathuma Israel be pui thlak na kibbutz beria be pui thlak na khan hepa hi aphusa viau nia soi ani hetiang hian ani Israel chuanin amimal takin an sui keuwa tunge an ni khonge an om ti te intelligence chaktak mangin an zui reng maya tuna hian an da thale nge ani G7 meeting nei ni a khovel sarkar hosa rampasari group of 7 chuan meeting an neya an meeting a hian Iran chungchang le Ukraine chungchang hian ngei vena hlo khop maya an soi ho tamber zinga mi ani US Iran indona top tur chungchang G7 meeting en soi a hlo viau metin Israel Lebanon inkara po helai Lebanon Hezbollah te hian an ral thu mantung rang tur ani ti te G7 lam hian an soi berania tin Israel pon Lebanon a be pui thlak na ti topin remna aum theina turin chutiang chuan in pol rang ten man la ka ngai ni in G7 roi tu te chuan an soya tin G7 a hian in Ukraine ina Russia be na ato chumi ballistic missile be na aloka thlak tamlutuk lo interception rate niam tak kan hria to kha mani alian tham takin Russia khana baya drone zaruk somnga paruk le ballistic missile thanham takin Ukraine khopui sang kha beya drone ron lut te khachu Ukraine hera ka phlane viau maya chuti line ballistic missile kha ka thlak lon nei nuala ni kha khawang khan Zelensky chuan khothlang ramte air defense thazok petur khan anura akar ania chu G7 lampo hian an ngei to zinga mi nia an hmalak na pui tur bera chuan Russia oil gas te nazo ka hre ka ni theina tur malak chu G7 roi tu ten in lungrual taka an thupas zinga mi ani bok o pondon chuan pon tur hi tam thei viau mai maro chu a seilutuk hian chuan alonin ompal ve thaya khati china khan kan handu tok photanga US Iran in rem na om hnai don ta ni na lang tak maya he thil thleng tur hian in rem na an nei tur hian economy awikin oil gas awanga harsat na khovelin kan to mek te zi om chho turanga ini wangin alom om viau mai India po achhor tur zinga kan tel nge chan chu Gulf biala tang hian oil gas India hian la lut na sa a chu wangin atang kai pui tur berle lom ber tur zinga mi kan ni ome chuti lain Israel Hezbollah in beiton na ala thleng zau reng maya hei hian US Iran in rem tur hi ti sukuk thei ti te po kha kan hriat a tho me chuti lai chuan Trump chuan Iran an vo zui ngala di la om lawa emo Iran hian di la ziak lawani chuan MOU assign lawani chuan bom chak tak magin kan lu chhuale ngal don ani ati boka chung te chu mahuna ome engponi se thu thar ber he channel kaltlang hian in longai chang zel don ya tu tok photang ni man nuam vek ole